Ini lagi kompeti, ini sim lengkap. Benda dajai kenapa? Benda betul betul akan jadi penyang kompeti mah. Kajik penpau, ya kajik pangdo dah lo kajik klano, EMP, bat pandu jitua, bangide ban penpau, ya kaburom na kementah kani, ngasyam ya kajik kli, na kementah upai ba, bagi pediang nu, ya kajik tuelang, ngirayo ban lo man ya kapto kaningut, kun samla, kibla iti mon sabah, ban penolong ya kane kekam, ya kajik sang, bat kajik angnu upai ba kasora civil subdivision. Ha kapur ke bakan dia deh. Balai ngi yang hang ni. Kini bentip. Balai banga berbafi ngi don lang hang ni. Kene gelong. Baralang ha kasur upai ba kasara civil subdivision sora. Kabaduk. Na kasur upai ba Klamdan politik Klamdan sang bahalang. Nai na kasur jo upai ba jonga jongfi. Kebadan ha kene kapur bar ki bom don. Ibadandu tak kajing bu tak kajing duai nalayeng. Ibadandu kajing sopang dut. Halo negakam. Kata ke ketublut. Nadu jam kasara konstituensi bat jam kasyela. Kata bagungsan. Tolong. Bagi jingklano EMP jongi kapen pangdut ya paro namar. Une orang ba udanya kamati kabak kedua. Temu EMP jam selong nak kami kelia. Uket ya kaburam kapakraw jong karikasi, bat ya kajala, udairu, uyat kami jong kari India, idairu imalna, karikasi, bat batensyaj, bat niladuno, nrai, ilabu ya kidinjat, lamba ukulam kesiar jong I, bagin ya ipetu, bat ngidei, bandu ya kenuksa, ulang ubas kam hakajenget. Ban syakri lam ke jingnyau siliang laret na kraw ilong ibaiti baga jing ie ba in len la de kong syakri palba ngayang hang ni menta ban tundong ya ke jingyang rasong ka kor karisora ban kintiu ban kesutiak ya pasisipat ya kirang ba kikun kilam kami kikun samla bat ban betul ti ya kibarit ya kihabarit bangin lang gibakloy ban pengor ya kajun kam jong pai ba habro kiliang kibak imlang salang kadengkam kere kamat kabangiyang ne galang bay sasisin kajiyang rangsong ka akor kurisora ban kesutia pasis pat ya kirang ba kilam kami kikun samla badan betul ti ya kihabarit jungi kare kemoto lani kasur kaba upai ba baralang idanang ni iket buram yang lang ni baralang nakalian jonga jongfi bat baro ibadan halagi insam tobo gijinduai ibab ko banwan roi kimi banwan to ai ba kata ke donut ke jete dalam juki kedan bat ngaken baskam bakane ka program jungi kan long ka bejot tem kasur jong pai ba pasisin pat
Betrai, doa yang kemasiam Jong Ilin, Dr. Ricky Ejeson kon, ya ke jing jatai bam jukut. Denang ni, nakalian jonga ngadon tangki katu kan ni sembo je pasat sepi, bani sayu aru ya ke jing kran da irong ba lari step member bakasai sepen kalabuan ni kapo. Ngakon sebai i benuan cakmat.